Kwiragwo ti wega kwigana kaba ugano ni andu angi kana andu aria matakui. Umuthi ni Veteran Day, muthenya uria bara ya kimabũrũri kana yoikaine ta World War I yathirire mwaka-ini wa 1918. Ngakihoka haria hothe uri wi thayo ndakunyita ugeni thiini wa Mohoro gitauni njitagwo Mumbi wa Wanyoike, mwathiriri na njira ya ciĩko etagwo Nyambura wa Musha. Na tukwambĩrĩria Mohoro na guthi kaunti-ini ya Naikuru kuria munini wa President William Ruto ari kaunti-ini ya Naikuru thiini wa igongona ria mathiko ma mũriũ wa mũmbunge wa Bahati Kimani Ngũnjiri. Reke riu tuthi imwe kwa imwe nginya igongona-ini riu tuthikiririe mamwe ma miario ya atongoria aria mekuo. Ihinda-ini riri ni munini wa mutongoria uraria. Na sisi kama serikali ya Kenya, msimamo wa katiba na msimamo wa serikali ya Kenya ni kwamba jeshi ya polisi is an independent police force that is not expected to take instructions from anybody. And therefore, we expect from our police force, and the government of Kenya has gone out of its way to make sure that our police service has the requisite personnel, the requisite infrastructure, the necessary equipment for them to discharge their mandate and responsibility as per the Constitution. And we expect the IG to provide the leadership and the command that will ensure that we have a professional, independent police service that does not bend to political interests or partisan considerations. I want to say for the record that the police service have no excuse. They should not blame or try to apportion blame to any group or side. They have a duty to ensure that every citizen, their property and rights are protected. The biggest threat that this country can face is if the police service is partisan or responds to political interests. That will pose the biggest danger to our country. I want to ask the IG and the police service, the Constitution is very clear that the police is an independent service, and therefore they must discharge their responsibility as required of them by the Constitution, and they will carry the responsibility if they don't measure up to what the Constitution expects of them. An independent judiciary is the pillar to the rule of law. We expect that the judiciary will stand up to be counted as an independent institution and not to listen to any lectures from any quarters. It is expected, and we have confidence, that the men and women in our judiciary have the necessary professionalism and competence to be able. Iyo ni imwe ya miario ya munini wa mutongoria wa bũrũri Dr. William Ruto agikiaria uhoro wigie thigari kana maabitha a ugitiri na hamwe na andu aria magakoragwo magoti-ini magakiuga marute wira wao uria kwagiriire na matigakorwo mwena o wothe wa kiuteti. Tugithie na mbere, kamiti ya bunge igie watho ni hindi irathie na mbere na guthikiriria mawoni ma muingi megie riendekithia ria gutabania mogaruruku ma gatiba kugerera BBI.
hamwe na aria marikitie kuheana woni wao ni ngwataniro ya mawakiri LSK gatagati-ini na ikundi ingi nyingi. Reke riu tuthie mwena ucio twamukire miario ya imwe kwa imwe. I lose you every time you don't put the microphone, Chair. We have very limited time, and because you obviously know the parameters within which the bill is and all that contents. So try to confine yourself. If you have a memorandum, present it, and then have an overview run on your memorandum or your views so that we can save a lot of time. Thank you. I want to... I don't really... Chair, I'd like to assure you that we'll keep this very brief because we can start by saying that we fully support this bill, the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020. The party Chair, leader, if they have copies of presentation, maybe they can share. We'll be giving you the final copy, but we can have some. Let's say, Mr. Memusi, if you can try and get extra copies as I present. But I'm going to really make it an overview. I expect my presentation to be no more than between 5 and 10 minutes. And then I'll be ready to take any questions. We consider it very important, the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020. We know the route the journey it has taken so far. We can trace it back to what is commonly referred to as the handshake in 2018. But many events happened before the 2018 handshake. We had a very divisive election 2017. I don't need to go into that. We had a divisive election in 2013. It ended up in the Supreme Court. We had a divisive election in 2007. And we've had several divisive elections dating back to 1992. So any attempt, including this particular attempt, however modest, to try and address the root causes of this polarization that Tukiuma nderetini ya BBI, mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta niatanyitwo kuheana ndumiriri igie murimu wa COVID-19 muthenya wa rucio. Gukihana uguo Kenya mari na matanya ngurani megie ndumiriri ino na hihi magitanya ati mamwe ma mawatho maria makoretwo ho ni magukashirithio ona makiria. Mwandiki witu Wainaina wa Kiarie ni araranirie na muingi, riu reke tunyitanire nake imwe kwa imwe. Wainaina, ngwihoka ni uranyamukira wega, mwaroni waku ukorwo gitwira hari ori na uria andu marakiuga. Atire ndutangaja Mumbi Wanyoike tukirugamite tauni-ini ya Kirugoya kaunti-ini ya Kirinyaga na otogo wa iko gitaririe ni ati mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta na gitanyito wa ikorwo ikeriria bururi muthenya wa rucio kuria rutukerekeire gukinina mwaka umwe kumuriria murimu wa COVID-19 wakigire guku bururi-ini na wikoretwo na miambato na meikuruko ndikika ukirikoretwo na meikuruko na reke njwe gukoretwo na miambato ukiria andu aingi na maiko magikigira mathina matiganite no aikari a Kirinyaga maraiko magikiuga ati kuringana ndumiria magiteire President Uhuru Kenyatta aikorwo akiuga muthenya wa rucio ukwambiriria na maritwa maku na hiyo gitutaririe na ihenya we ni uhutetio ni murimu wa COVID-19 na njire hana atia na ringi muratanya mutongoria wa bururi ucio akorwo akiuga atia iri twakwa ni twapita Keiru mukaji wa Bakiri mwikari wa Kirugoya town ni urori wa COVID-19 thiku ici turi kana thiku ciina thutha no tutwarite ura kutagirire tondu riu ngarau ne nyingi mbia gutire tweka rogo ne tugwane ngatu turoria president mwenyewe rucio acemania na andu make rucio mabingure tondu riu ngiro na tangari cia mwakiri gukua andu mucemani wa bimbia yikuo na maundu ara maingi ni marekwo no ithi wana inji mama sinane twabithiriria abingure ekenda tuone kathamu ka kuria please rege kuhingurwo ni kwa mathaa ma kafi makoro makirite nyue kuri andu aria magikuaga na ngari cia muingi
uboro ngari cia mwingi ithiro kuaga andu ara nini muno andu kenda na waroko na mbire turona na batriki ndo ngari thia gekathira maguru ikarungama agerie rucio andu bingurire ngari ikoro 14 cia kora 14 bururi uthi na mbere tondu sector ya matatu niyo ikaritie ta Kenya niyo ikaritie dunia na ikegeria Kenya andu bingurire turute wira kuma rucio. Thank you muno ucio ngi na ihenya twiko twikerane nawe hiyo gitwire ndumiriri yaku kuri mutongoria wa bururi muthi wa rucio ringi muragitanya akiuge atia? Ni he maritwa njitagwo Muciri no thiini wa uria ithabu riukite iguru ri andu aria arwaru nie riciri yakwa ndirona no akongerera mawatho na kafio ndirona ta kuruta ni undu wa uria ithabu riukite iguru no ona akiongagirira mawatho macio ndagekire mawatho maingi muno anyihanyihie nigetha mwananchi wa kawaida ithue akiwango gia thi tondu ni ithue turaumia muno at least tutigagithinikane tukorwo ona ithue turi ona mathire. Haya wa muthia na ihenya ngwenda wa mbere na marito maku na hiyo gitwire hiyo uratanya kuma kwi mutongoria wa bururi ndumiriri-ini igie murimu wa COVID-19? Ha marito njito Francis Mithamo Muriithi ni tondu nie njikaraga Kirugoya no ndi muikari wa Kirinyaga nie kiuria ndingihoya mugathe Uhuru wa Kenyatta atuhingurire bururi ni tondu ona hingite na atahingite ahingurite na atahingite undu ni undu umwe riu tondu taru ungicuthia guku Kirugoya na tutue social distance ni ndui na tutiri tuona mundu murwaru Kirugoya ithue ikoguo ni tungimuria atubingurire bururi ni tondu ona micemanio yoka guku turakora taru sani muturari tuyurite bio atongoria mothe turanyitanite andu ngiri nyingi muno turanyitanite kunyitana koguo ndagatinde akivinga micemanio reko ni atongoria no maundu makinya pe mwananchi wa kawaida ako amabinyeririe koguo ithue mwananchi wa kawaida nithio tutena bata muno guku ni tondu nithio turabinyerereka tondu nginya kanya mugakuria tutirona tondu andu meragwo ndui wathi kwi ngari mundu areru ikare andu kenda ngari okithi gukuana nayo urakora itengekuwa andu 10 ta kawaida no wathi micemanio irakorwo ikuite makiri magana riu turamuria atiriri ndahingure bururi ni tondu ni kurokire vaccine ni tondu twathecwo na ni tugwitikira kuthecwa eni. Thank you muno. Mumbi ni wakigwa mawoni magaikari ya kaunti ya Kirinyaga gugikorwo magikiuga hihi kiria marangitanya kuma kuri mutongoria wa bururi kiria marauga ni ati magikorwo magikirwo na ritho ria thani mutongoria wa bururi gugikorwo na ikorwo namba turakirwo no iragithi na mbere gukembete twakirwo gukiri na third wave ya COVID-19 hihi ona kuri gugikirwo mawatho maru magutigirira Kenya ni magugikorwo makigitira kumana murimu uyu ni magugikorwo oho nao magikigeria kwigitira na hihi na mawatho maria megwikirwo makorwo magifavor a Kenya na gwitigira ati no meguthi na mbere na mawira mao na kuria mundu akimathagira uboco wake wa muthenya kuma tauni-ini ya Kirugoya ni kaunti namba 20 kaunti ya Kirinyaga iki no nduki wa ukiongerera reke gucokerie mwaro mwena waku wa studio Mumbi Wanyoike njitagwo Wainaina wa Kiarie. Gatha muno Wainaina wa Kiarie ni undu wa guturehera mawoni ma aikari a Kirinyaga hihi nawe uragikorwo ugibatara kana niki urenda gugakigwa muthenya wa rucio kuma kwi mutongoria wa bururi twandikire thini wa nenda citu cio kinyaniria. Arutwo ana a thukuru wa airetu wa Bishop Gatimu Gandu marathi na mbere na kwamukira urigiti thutha wa kunyitikana na homa ya COVID-19 na wangi 23 aria marahutanitie nao makigwo keheri-ini. Agikira horo yo mukonde County Commissioner wa Nyeri Loyford Kifara augite gatagati ka acio ana eri mari thibitari-ini wa Kenyatta Annex Othaya guku nao acio angi eri makirigitwo ni aciari yao. Ihinda-ini riu Kifara augite andu 400 nio marikitie kwamukira njanjo ya murimu uyu kaunti-ini ya Nyeri guku akiuria arigitani maabitha a ugitiri o hamwe na arutani mathie na mbere na kwamukira njanjo eno. Ningetaka kuconfirm Gandu Girls High School on Monday kesi mbili za COVID ziliripotiwa kwa hiyo shule, na hawa watoto wawili walikuwa wamechukuliwa na wazazi wao kapelekwa hospitali nyumbani, but after investigations mahali walipelekwa hospitali wakapatikana wako na COVID. Therefore hawa wazazi walifanya kitu muhimu, wakapiga simu shule and then tukaongea na MH, tukaanza kuangalia namna ya kutafuta the contact
tukaanza contact tracing ya wale watoto ambao wangekuwa wametengamana na wale. In the same process, wakati hayo yanapoendelea, watoto 4 walianza kuwa na symptoms ambazo mara kwa mara tunaelezewa kwa redio na MH anatuelezea, ambazo zilikuwa zinakaa ni kama ni wagonjwa. So these ones were taken in for testing, and wawili ya hawa wakaonekana they were positive, so they were isolated. So this led now to a more thorough investigations, and what we did was a number of another 23 were also quarantined because they had close contact na hawa 4. So in that school we have 2 cases that are at home being treated, and gikuruta count 019 gutwara ginya count 01 kuria thirikari ya county ya Mombatha unyitanirine na honge citiganite cia thirikari ni iftafanetie kigomano kia mbeu njithi gia gutara mbeu njithi matikae kuhuthirwo uru mahinda-ini maya bururi wingirite uteti-ini wa mwaka wa 2022. Reke riu tunyitanire na mwandiki witu Ndegwa wa Gathungu uria urarumanirira no horo uyu. Ndegwa, angikorwo ni uranyamukira wega, twire uria uteti mwena wa gicua-ini uragithie na mbere. Thengio muno wiko studio gathi na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa gicua-ini na makiria ni thiini wa county ya Mombatha. Na kahinda-ini gaka tuthiete na mbere na kurumanirira na mucemanio utafanitio ni ciungano citari cia githirikari na thiini wa unyitaniri na county government ya Mombatha kuria marehete anake kana mbeu njithi hamwe niguo makorwo hihi makiheo motaro na mathomo na makiria uria mangihota gwithema kumanaga na kuhuthirwo thiini wa micemanio ya kiuteti, tukiririkana ati mbeu njithi ni mahuthikaga na njira nene muno makiria, na niguo hihi tukorwo tugitaukwo hihi ni makinya mariku megukorwo makigacirithio, ni makinya mariku mbeu njithi ya megukorwo makirirwo. Ni ngwenda tunyitanire na umwe wa aria mathiete na mbere na kurumanirira na mfango uyu. Na asante sana kwa kubali kuongea nasi hapa Kameme TV. Ningeomba uanze na majina na utueleze umuhimu wa huu mkutano haswa kwa vijana. Kwa majina naitwa Yusuf Lule Motsefu. Mimi ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la utetezi wa haki la Human Rights Agenda Huria, na mkutano huu leo tumeweza kujumuisha vijana kutoka gatuzi la Mombasa, lengo ikiwa ni kuwapatia fursa kuweza kuonyeshana mambo ambao wamekuwa wakifanya kwa muda wa miaka 3 kupitia ufadhili wa Institute for Strategic Dialogue kupitia shirika la Huria. Nafasi hii ni nafasi muhimu kwa sababu wanaweza sasa hivi kuonyeshana zile mbinu ambazo wao wenyewe wameweza kuzibuni kwa kutumia ufadhili wa pesa kidogo sana kutatua matatizo ambayo yanawakabili wao kama vijana katika maeneo yao wanayotoka. So kwa mfano hapa Mombasa tuko na vikundi visivyopungua 5 ambavyo vinatoka katika maeneo bunge yote 6 ya Mombasa, lengo ikiwa ni kwamba waweze kuelezea safari yao kutoka wapate ule ufadhili mdogo na ni campaigns aina gani ambazo wameweza kuzitengeza na ufanisi wake ni gani na challenges ama matatizo ambayo wamepata katika hiyo process yamekuwa ni gani. Naam, tunajua kwamba vijana hutumika sana katika ngazi za kisiasa na pengine kuharibu mikutano ya kisiasa. Pengine tunaelekea katika uchaguzi mkuu na pia tunatarajia kutakuwa na campaign za referendum. Pengine mko na masomo ya kufanya hawa vijana wasijiingize katika vitendo kama hivi? Mradi huu unawapatia fursa wao wenyewe vijana kuweza kutumia mbinu zao za kibinafsi kama vile kutumia nyimbo, kutumia sanaa, kutumia uchoraji na kutumia mbinu zingine zote kama vile drama ili kuweza kupitisha ujumbe kwa vijana wenzao. Kwa hivyo masomo sisi kama mashirika makubwa tunapeana mentorship kwa yale makundi madogo na pia tunapeana mentorship kwa zile systems ambazo wanafaa kuweka in place kuhakikisha kama miradi yao inaweza kufaulu. Kwa hivyo masomo tunapeana, na la msingi zaidi kwa wakati huu ambao ni wakati wa tunaenda katika upigaji kura ama uchaguzi wa 2022, vikundi hivi
zitaweza kuhakikisha kwamba zile campaigns zao zote wanazozitengeza zinadhamiria kuhakikisha kwamba vijana hawaingizwi katika lindi la violence na wanajiepusha na masuala ya gang violence, mihadharati, political violence, hate speech na kila kitu. So kwa uchache wake inaweza kufikia vijana wengi zaidi wa Mombasa na hata nje ya Mombasa. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Asante sana. Naam, mwiroreri wa Kameme TV no igwa ucio ni umwe wa aria mathiite na mbere na kunyitirira mbeu njithi kuma mwena wa gicuaini makiuria mbeu njithi matigetikire kuhuthirwo na oho makahuthira mbeu njithi kwariria mbeu njithi aruna ao aria matangihota gwikinyia cikaro-ini ta ici. Kuma kaunti ino ya Mombasa, Jokie Mohoro kuri we wiko studio ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu. Gatho muno Ndegwa wa Gathungu ni undu wa riboti iyo. Ihinda-inĩ rĩrĩ Minister wa ugitiri wa thĩinĩ Dr. Fred Matiang'i harĩ kaunti-inĩ ya Murang'a Gatanga kũrĩa ararĩrĩria uhoro wa ugitiri na makĩria mũno thĩinĩ wa mwena ũcio arĩ nake ni atongoria matiganĩte na ministers angĩ matiganĩte. Reke rĩu tuthikĩrĩrie mĩario ya ĩmwe kwa ĩmwe. Na rais wetu na viongozi wengine wetu wa kitaifa zimekamilika ili tusaidie wananchi wetu. Hilo ndilo jambo la maana wakati huu. Na ninawaomba tafadhali tusigawanyike. Sasa mambo ya kugawanywa, mnaambiwa hawa ni wako namna hii na wale ni wako pande ile nyingine na hii iko namna hii. Hiyo ni kitu ambayo itaharibu nchi yetu. Tafadhali tukae sisi wote pamoja kama wananchi ambao tumebarikiwa kuwa na nchi ya amani na nchi nzuri kama hii nchi yetu ya Kenya ilivyo. Sisi kama viongozi wa serikali tukiongozwa na mheshimiwa rais wetu tutahakikisha kwamba ahadi zote zilizotolewa na miradi yote ya maendeleo inaendelea mbele. Hatutaki kazi ya serikali isimame katika sehemu hii ama sehemu nyingine yoyote ya nchi hii. Ndio mmeona katika ile kamati ya mawaziri tumeanza sasa kuzunguka katika kila mradi. Mtaona wiki ijayo vile tutawanyika katika makundi matatu kuhakikisha kwamba tunaenda katika sehemu nyingi za nchi yetu, kuhakikisha kwamba pesa ya serikali ile inatolewa na national government inafikia wananchi na inafanya kazi ambayo inatakiwa kufanya. Hayo ndiyo yale mambo ambayo tunataka sisi wote kuunga mkono hii BBI, kwa sababu BBI ni kusaidia miradi ya serikali iende mbele, pesa iende mashinani kwa wananchi, wananchi wapate maendeleo. Na hakuna jambo la maana dunia hii kwa nchi yetu kuliko kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida na mwananchi yule ambaye ako mashinani anafikiwa na serikali, anafikiwa na maendeleo. Kwani kweli hii nchi ni yetu sisi wakubwa tukiwa pale Nairobi kweli? Nchi ni ya wananchi, si ninyi. Sasa sisi mnatulipa kuwatumikia na tunataka tuwaletee huduma karibu. Tunataka pesa iongezeke mashinani, tunataka huduma iboreke kabisa katika mashinani. That is why we are moving around. Mmoja aliniambia asubuhi mbona tumeenda Murang'a, nikajiuliza Murang'a si Kenya? Si Murang'a ni Kenya? Tunalipwa kufanya kazi Kenya ama tunalipwa kufanya kazi Tanzania? Tunalipwa kufanya kazi Kenya na hii ni Kenya. Hata tumekuja hapa kwa sababu tunataka kufanya kazi hapa, tuhakikishe miradi ya serikali yote imefanyika. Tuko hapa kwa kazi. Mtu anataka kuuliza swali, tunafanya kazi, ni kazi imetuleta hapa. Kuhakikisha kwamba wananchi wanahudumiwa. Maana mna gani wananchi? Kazi kwanza. Kazi kwanza. Mungu na wabariki na tuendelee mbele. Kazi kwanza, mambo mengine baadaye. Asante. Ucio ni Minister wa ugitiri wa thĩinĩ Dr. Fred Matiang'i agĩkĩarĩrĩria ũhoro wa ugitiri bũrũri-inĩ wothe. Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩ na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩria. Hau niho tũgũtirihĩra mohoro gĩtaũ, tũgũcemania rĩngĩ ciarĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ, na ngũtige na ciugo ici: mũcehi wa mũkũyũ nĩ arĩaga matunda maguo, ndungata ĩrĩa ĩmenyagĩrĩra mũmĩathi nĩ iheagwo gĩtĩo. Njĩtagwo Mumbi wa Wanyoike, mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Nyambura wa Mũca. Gĩa na mĩaraho mĩega na ũririkane wĩ wa bata. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.